Good morning and welcome to my Catechism. I am your talk show host, Father Lucas Inoc, and as usual, together with me is my co-host, Brad Adam and Pierre of the Catholic Faith Defenders of the Archdiocese of Cebu. Today, we are now on the 25th Sunday in the Ordinary Time according to the Church calendar. And our Gospel reading is taken from the Gospel of Luke, chapter 16, verses 1 to 13. And this is about the parable of the dishonest steward, according to the name given by some authors of the biblical authors, no, or biblical writers about this particular parable. And this is something that Brad Adam and I would be discussing today, and hopefully we'll be able to learn so many good things about this parable, especially on the rightful management of the things that God has entrusted to us in our life. So please stay with us. We'll be having a short break. And I would like to encourage you, if you have time today, we have our Cebu Archdiocesan Apostolic Congress on Mercy held at the AC, or International Eucharistic Congress Pavilion at the back of the Seminary Mayor de San Carlos in Maboro, Cebu City. If you have time, you please go and attend such a very important gathering and encounter among the devotees of the Divine Mercy in the Archdiocese of Cebu, together with other delegates coming from other places in the country. So please, we invite you to come, and that is if you have time. And for this week, we have so many things to do in the Archdiocese of Cebu concerning the devotion of the Divine Mercy. I would like to encourage all of you to please be fervent in your devotion to God's mercy, because according to our Lord, this is the devotion for the end times. That before His final coming, He would first come as a Lord and God of mercy in order to reconcile us with God. So this is something, again, that Brother Adam and I would be discussing in the course of our discussion this morning. Please stay with us. Thank you for staying with us. Good morning, Brad Adam. Good morning sa itong mga televiewers. Sa ako nang ingon, Brad, nga nagpadayon ng gitawag og kaakom sa atong Archdiocese sa Cebu, diya sa AC3 in Mabolo, Cebu City, at the back of the Seminary Mayor de San Carlos. So, ang atong topic, theme sa mao kasaulugan, Brad, mao ang devotion sa Divine Mercy. Devotion. Na the life of the church, in the life of the church, no? Abigon nimo, Brad, kining devotion sa Divine Mercy is a very popular devotion all over the world. It's like a wild fire, no, na mispread in the whole corners of the world, in the Catholic world. Nga naman, because nakita sa mga tao unsa di ay kaimportante ang kaluoy sa Ginoo sa itong kinabuhi. O nga, ang tanang tao na kinahanglan sa kaluoy sa Ginoo. Because in the final analysis, but kung ugaling kita na luwas, dili tungod sa bisan unsang butang nga to nabuhat nga maayo according to the letter of Paul to Titus, apan tungod sa kaluoy sa Dios nga rika nato. Usay nauton ta nga natong katawhan, if they have no time to go to attend this Apostolic Congress on Mercy, so padayon lang sila sa ilang adlaw nga devotion sa Divine Mercy, pray in the chaplet every day. We also encourage them to pray the 3 o'clock prayer, no, the hour of mercy. Aron siguna na nga dawat nato ang kaluoy sa Ginoo. Kay nato pas Ginoo, in the diary of Saint Faustina, men would not be able to experience peace until it turns with trust to my mercy. So, mao na siya. Sabi ni Isaiah pa nga, ang katawhan sa kalibutan, di yun makatagamtam sa tinuod nga kalinaw, hangtod nga kini
moduol o pasilong sa akong Diyos ng kaluoy. Amen. So karon Brad, karong mga panahon na daghan kayo mga kagubot sa kalibutan, pagkalisod sa kalibutan. We are always under threat of a nuclear war. Yeah. And so much problems that the world is facing today, especially this climate change, no? Yeah. The conflict between superpowers, no? The problems of poverty, human exploitation, human sinfulness, and all these things, Brad. So, what will be the response to all these problems in the world? Ang Ginoo may offer sa iyang solution. No, matod pa niya, come to my mercy. Yeah. Matod pa niya, duol kamo sa akong kaluoy, kay diha matod pa sa Biblia, God is rich in mercy, deep is in misericordia, and Latin nga pagkasulti pa. So karon, ngayon ta karon sa Ginoo, masangpit ta niya kay siya maluluyon nga pagka-Dios. Amen. O sa iyang pagkamaluluyon, bisag unsa kadako sa atong mga kasaypanan, gumikan sa atong pagkatawhanon, dawaton naghapon tas Ginoo, pasayloon naghapon tas Ginoo, like a prodigal son in the last Sunday's gospel. So Brad, karon unsa ba kay mga kapaambit sa atong mga televiewers in present situation karon sa kalibutan? Huwag ilaing padre no sa tanan ng mga problema sa tibuok kalibutan, ang Ginoo ra gyud may makahatag og solusyon nining tanan. Kay basically ang kadanasod na ay kaugalingon niyang tulumanon padre, focus so sila sa ilahang kuan nila sa ilahang amuma sa ilang kaugalingong nasod. Nya natagusan nato. Dahil sa ato ang tagsa-tag sa kaugalingon atong simbahan, mao gina gitudlo na bisan unsa ato ang gimbuhaton matag adlaw, let us not forget to pray, to offer our works to the Lord. Kay matud pa, and everything you do it with the Lord, kay siya ang manalangin sa tanan. So mana padre ang gugma ug ang kaluoy sa Ginoo mao ra gisaligan nato natong mga Kristiyanos, labi na natong mga Katoliko. Kay lagi og diha kaniya og wala ta diha kaniya, matud pa niya diha sa San Juan 15:5, you can do nothing. So mana masaligan do nato matud pa sa atong Ginoo, duol sa Ginoo, kay siya motabang gayud kanato. It's good that you mention the passage from the letter of Paul to the Colossians chapter 12 nga nag-ingon, whatever you do, be it in word or in deed, you have to do it in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. So, bao ginabrad nga itong nanaon kanunay nga sa ato makalihukan ng kinabuhia, nadawad-daw itong mga buhato nato in the name of the Lord. But again, also, we have to do it with greater love for God. Amen. So, our work turns out to be a prayer. Yeah. Kung ato ni buhaton for the love of God and for the love of neighbor. Amen. Karon Brad, atong basahon ang atong ebanghelyo karon because medyo taas-taas ning atong ebanghelyo. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, a rich man had a steward who was reported to him for squandering his property. He summoned him and said, "What is this I hear about you? Prepare a full account of your stewardship, because you can no longer be my steward." The steward said to himself, "What shall I do, now that my master is taking the position of steward away from me? I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. I know what I shall do, so that when I am removed from the stewardship, they may welcome me into their homes." So he called in his master's debtors one by one. To the first he said, "How much do you owe my master?" The man replied, 100 measures of olive oil. He said to him, "Here is your promissory note. Sit down and quickly write only 50. To the other he said, "And you, how much do you owe to my master?" The man replied, 100 cors of wheat. He said to him, "Here is your promissory note. Write one for 80. And the master commended the dishonest steward for acting prudently.
For the children of this world are more prudent in dealing with their own generation than are the children of light. I tell you, make friends for yourselves with this honest wealth, so that when it fails, you will be welcomed into an eternal dwellings. The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones. And the person who is dishonest in every small matter is also dishonest in great ones. If therefore you are not trustworthy and dishonest with dishonest wealth, who will trust you with true wealth? If you are not trustworthy with what belongs to another, who will give you what is yours? No servant can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So mao ni Brad ang atong ebanghelyo karon nga pagabasahon sa atong mga misa all throughout the world. Yeah. Kay kinig ng ebanghelyo, mga readings nato Brad kada adlaw, gisit na magmuna sa simbahan. So whether you go to another places no outside of the Philippines, The same. when you attend mass in any of those places, so you'll be surprised nga pareho na Pareho ang gyud. tanan, ang readings, ang ebanghelyo, etc. Yeah. So ano man kay everything is set in the liturgy of the church, Brad. So karon naghisgot ni og sabi ngay sa usa ka di kasaligan nga sulugoon or piniyalan. Hindi. Steward mo ko gibutang din sa to. She is more than a sulugoon but a pinayalan gyud sa usa ka agalon. Nga matod pa din Brad na kini maong pinayalan wa magbuhat sa angay buhaton sa usa ka maayong pinayalan. In other words, he squandered the wealth of his master. Yeah. Iyang gi waldas-waldas ang mga bahandi nga gi-entrust kaniya siyang agalon while his master was away from home. Mo na Brad nga kini mao nga sulugoon is very typical among so many people of today, Brad. Tagaan gani mong responsibilidad, tagaan nimo og mga kahigayunan aron paglambo silang kaugalingon na agyapon kanang pag-abusar. Yeah. And not only the sin of dishonesty, abuse of trust sa iyang agalon. So he could do a lot of evil. Ano lang pag-advance yung personal interest. No? Yeah. So practically, Brad, it boils down to the sin of corruption. Okay, this particular steward, ang iyang yung sala, Brad, maumagyod ang pagka-dishonest. Okay, if you are dishonest, you're prone to commit what we call ng mga kahiwian sa imong pagtrabaho. Itawag ka na in modern parlance, Brad, of corruption. Corruption. So kining corruption, Brad, is common not only in the government circles but in every human society, Brad, na agina kini maong problema sa corruption. So karon on ito hisgutan, Brad, and we'll break after the short time and then mabalik ta aron pag tuki dinhi mong importante kayo nga bahin sa ebanghelyo. Please stay with us. Thank you for staying with us. Brad, Adam, atong padayonon ang atong discussion ining mga ebanghelyo karon usa ka sambingay sa usa ka dili pinayalan nga sulugoon. So, mao ni Brad, no, kini mga sulugoon patawag nato nga usa gyud ka dishonest nga matang sa pagka pinayalan o pagkasulugoon. Kaya man gi ato pas in English, he squandered all the money that his master entrusted to him. Okay? Nga, ang naka-nindot ni mong sulugoon, Brad, no? Which earned him commendation sa iyang master. Nga, matigos siyang mamanage sa iyang mga butang. Dili sa matarong nga paagi, kundi dili sa dautan nga paagi. Kay bawo niya nga siya
papawao na siyang agaon, mingon siya siyang kaugalingon, unsa na may akong buhaton. No? Di man mahimo nga ako mangaut og kanal. Di man mahimo nga ako wala ko'y katunan ng trabaho. No? Etc. In other words, wa siya katunang trabaho. Unsa may akong buhaton nga papawaon ko. Mao ni akong buhaton matod pa niya siyang kaugalingon. Iyang gitawag ang mga utangan sa iyang aganon. Ug mingon siya ngadto sa pila ba imong utang sa akong agaon? Ingon to usa nga usa ka gatos ka bakid. Nga Humay lang. alang humay kay wait na to sila. Ino na to Trigo man. Trigo. Umingon po ni mong sulugon, ayaw butag sa gatos. Ay, buta lang 50. 50. Yun ang 50 kay ako ng 50. Umapod. Ikaw, pila ba yung to the other, he said, pila ba imong utang? Ingon nga, lisuna ni Brad, no, kining, to the other, he said, how much do you owe? He said, 100 crores of wheat. Malagi ito, ingon siya nga, 50 lang ibutang. 50 lang. Unya, to the first, how much you owe to my master? 100 measures of olive oil. Olive oil. Sa ito pa, 100, no? 100. Ingon siya na, 100 kataro nga. Oil. kailan lang, ibutang niya ka ng 50 lang, 50. 40 lang. Siya ako sa 60. O 60. Mantigo gud eh. Nahibaw ang iyang aganon, bright kini ako sa lugoon na. So, bright in the negative sense, no? Yeah. Not in the positive sense, Brad. No? Ang moral lesson na ning maong sabi ngay, Brad, mauni nga, kay ang mga anak sa kadautan, ang mga tao ning kalibutan, no? The people of this world, the worldly people, they know how to manage their own affairs. Whereas ang mga tao ganas kahayag, dili mantigo. Ang punto ni Brad Mauni nga, kanto mga tao nagasahan sa Ginoo og mga dakong gases sa kaalam. No? Ilang gigamit ang ilang kaalam dili sa mataro nga paagi kung dili sa danautan. If only ang atong katawhan, Brad, no? Matawag nato people in the night katong mga naasimbahan, katong naas gobyerno, katong naas sa mga civil society, Brad. Matawag din nato sila nga mga mataro nga mga tao. Unta, kung ang ilang pagka bright na ila pong gi-invest, no, para sa mga butang nga maayo, Brad, no, dako kay naghimuan para sa kalambuan sa tibuok kalibutan. Pero nakadaot, Brad, ka kanto mga tao nga naas kangit-ngit, so they are very, very efficient in doing their own things compared to the people nga naa sa katarong, Brad. So, mao na ang lesson din mao na nga, ang puntos to ginawa, the master of this particular bad steward, gidaig siya, not because nga may isang tao. No? Ang pagdaig nga nakaingon ang mga master, maayo na siya mo duma siya kaugalingon, pero kaagilas din na utan. No, pununta, ang pagmanis nato sa itong mga resources ng kalibutan, no, efficient sa tanini for the good of the people, for the common good. So, dakoon ta kini ikatabang alang sa kalambuan sa atong katilingban, Brad. Muna nga, the challenge sa Ginoo natong tanan, mauni nga, we have to be good steward all the time. We have to be trustworthy in everything. Kay bato pastong Ginoo, if you are trustworthy in small matters, you can be trusted in big things, no? Unya, if therefore you are not trustworthy with this honest wealth, who will trust you with what is true wealth? So, sa punto din nga, kung dili ka kasaligan, sa mga dili bayo mga butang, kinsa may musalig nimo sa mga bayo butang. So, if you are not trustworthy what belongs to another, who will give you what is yours?
punto din Brad mo nga, ultimate application ni mo Brad nga, kung dili ka kasaligan sa mga butang sa kalibutan, do you think God would trust you sa mga butang sa gingharian sa langit, mga spiritual matters, no, which is the true wealth nga maangkon sa atong katawhan ng kalibutan. So, ang punto na gini that we have to be honest all the time. Honest. Mao na motto sa mga Rotary clubs, no? Be honest. Be honest, Even even others if are not. others are not. Even if others cannot. Cannot. And even if others will not. Will not. So you have to be honest, no, Yeah. all the time. Sa atong tagsa-tagsagid, Padre. You know, Brad, kining problema sa dishonesty, Brad, no? Kumon kay na, no? Even people during the time before Christianity, Brad, or lagi na stahon ang pagka-dishonest, Brad, no? Bino, lahi-lahi lang degree ang atong dishonesty. There are Lahi-lahi. people who are very dishonest in big things. No? Doon pa yung mga tao nga dishonest, sa ginagmay mga butang. Mo na nga, to tell the truth, Brad, usa ka na ka form of dishonesty. No? Kanang paghatag ni mo accounting nga in everything sa imong mga buhat is kalibutan, no? Kinahanglan gikag you have to be honest in small details. So, bisag unsa nga imong status sa imong pagkatao, Padre. Bisan unsang estado, kung ika piyalan sa bisan unsang Mao. trabaho ng kalibutan, and especially if you are entrusted with so much power, position in the church, in the government, or in whatever society, Brad. Yeah. So, the major demand is to be for you nga mahimo kang usa ka kasaligan ug honest kang matinud-anon kang matag sa pagkatao. Amen. Now, kining dishonesty, Brad, no, mao ni ang primary source of corruption. Because kung mangurap ka Brad, no, ikaw tao, mangurap ka yun, no, sa imong position. So that is an act of dishonesty. Yeah. So sin is always a product of dishonesty, Brad. Amen. Nga naman nga kining problema karon sa atong katilingban nga we are suffering because as a consequence of the dishonest as a consequence of dishonest leaders sa atong katilingban. So musafir gyud ang tibuok katawhan kung dunay usa nga muhimo nining usa ka kahiwian sa ilang pagdumala sa mga bahandi oposisyon nga ihatag kanila sa Ginoo sa atong katilingban. Mao na nga as much as possible kinahanglan nga batunan ginato kining virtue of honesty and virtue of trustworthy. Yeah. So if you're honest, you'll always be trustworthy, no, nga pangatas pagkatao. So imong as a lay disciple, Brad, sa may imong ikapaambit sa itong mga televiewers nining maong problema sa dishonesty, corruption sa atong katilingban. Namo gitaw, Padre, nga gitagaan gyud og dako nga kaalam sa Ginoo. Like for example, no, sa you say kini mga scientist. Sa ila nung pagkagihatagan sila og gifted ninon sila anang pagka kining genius, no. Pero unsa pagkaunsa nga di naman hinon sila motuo sa pagka-existence sa Dios. So is that particular person, Father, yung ingnon nato nga nakurap siya sa or nangurap siya sa bahandi nga gihatag niya sa Ginoo pa din, no? Kay wala naman siya nato, imbis gihatagan sig dako kayong kuan kining kaalam sa Ginoo. Pero ato man makita karon nga daghang mga scientist nga wala nito. Although dalay scientist nga nituo, pero naay nagpabilin gyud nga wa mo tuo. Gumikan kay matud pa nila dili nila maistudyuhan na abag yun. Dili ba prove? Prove nilang Ginoo. There is no empirical truth. There is no empirical basis of God's existence because God cannot be seen, God cannot be touched, God cannot be perceived in our senses. And how can we prove and how That can there we is claim that there is God? Yeah. So mo natin murag unsa man kuan na di ba kuan gyapon na og atong ibutang murag You know, Brad, corruption gyapon sila. it doesn't mean that if something is not perceptible by our senses, that thing is not true. Yeah. No, Oh. no.
there are many things that can be perceived, that cannot be perceived in our senses, and yet it's true. It's true. Correct. But although they are not perceptible in our senses, but it can be known through our intellect. Amen. And mao nang Ginoo. Yeah. Anyway, that's beyond our discussion, Brad. No. Okay. So we're talking about stewardship. No, kay kitang tanan mga stewards mo kita. Kay mga piniyalan matas Ginoo, no, sa tanang mga butangan ni akanato, no. Bahandi atong kinabuhi, atong lawas, ang atong mga position ng kalibutan. Yeah. No? Ang atong mga talents and abilities, no? All our material gifts ang tanan gisalig mas Ginoo nato. Yeah. So, kay gisalig mas Ginoo nato, we have to be responsible stewards, no? Amen. Dili nato kini gamiton nga mga bahandi nga gipiyas Ginoo sa paggamit nini nga makadaot sa uban, nga makapahimo nato usa ka makasasala nga matang sa pagkatao. Kay di ta kasaligan nga matang sa pagkapiniyalan. More than Brad nga, the greatest temptations of sa katao when you are in power and you have so much wealth, Brad, is to be humble, to be honest, and to be trustworthy. Muna nga, nung the greater you have, the greater the responsibility demanded from you. Amen. No? What kind of the demands gikan nimo? You have to be good and be honest all the time. Amen. And Brad, there are temptations magod all around, no? So if you are powerful in this world and you have so much material wealth, so grabe kayong temptasyon, Brad, no? Busa, it takes a great deal of, strength of your character, Brad, to fight the evil of corruption in this world. Mao nang mag-amo kita sa Ginoo, Brad, nga dili mo daog ang panuway nato kay temptations is yung temptation, Brad, is everywhere, di ba? Everywhere. No na nga. Pero it is not sin yet, Father. Of course, no, temptation is not a sin. Yeah. It becomes a sin when you give into that, no? Even our Lord was tempted. Yeah. So hopefully, Brad, no, sa mga katawhan, naminaw karon nato, magiyahan nga unta sa ilang kinabuhi, matinumanon sila sa ilang suluguon o pagkapiniyalan sa Ginoo. Kini mga butangan niya nato, Brad, no? Dili ni ato, kundi iya sa naghatag nato. Amen. O na nga, sama sa usa ka buotan nga suluguon, no? Ato kining ibalik ngadto sa Ginoo nga dunay tubo. Kanang moingon ang atong Ginoo at the end of our life, well, good and faithful servant, since you can be trusted with small things, I will entrust to you far greater things. Come and enjoy my company. Come and enjoy the joys of the fathers in heaven. Okay? Amen. Yeah. Kuna Brad, salamat, Brad, nga ang ato mga katawhan ba, kanunay matulpas tinagalog, magsubaybay. Subaybay. Nining atong programa. Buti pasabot, kanunay silang maminaw, mutanaw nitong programa, aron sila kanunay magiyahan. Okay? So we'll be back after the short break. Thank you for staying with us. Brad Adam, so at the end of the gospel reading, at the end of this parable, there is a passage nga, nindot kayo nga itong pamalandungon, Brad, no? Because our Lord concluded in this parable by saying, no servant can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. Yeah. You cannot serve God and mammon. Okay, Brad. Kanade. So, kining mao expression, you cannot serve two masters at the same time. Tino gina, Brad. Nga naman, usa naman itong lawas. Yeah. Usa na itong kasing-kasing. So, we only have one life, Brad. Yeah. And because we only have one life, no, usa lang yun ang atong maalagaran o bailain kundi ang Diyos. Ang Diyos. So, mangita pag kag laing master, Brad, no, you become a bad servant. Yeah. Nga naman, di ba yun ka makaalagad sa duha ka agalon, Brad? Amen. O na nga, ikaw,
kung ikaw gitahasan sa Ginoo ini imong kinabuhi, no, focus ka gyud sa imong pag-alagad. Amen. For example, Brad, ikaw usa ka ninyo nga tao, no? So ang imong commitment sa usa ra gyud ka pamilya, imong commitment sa imong asawa. Dili mahimog lain rin. Nagadilain, Brad. So that would be the beginning of your mysteries imong kinabuhi, Brad. Ngano man, di ka gyud maka serve sa duha nimo ka agalon. Mao na nga ang Ginoo, Brad, mao pud itong hinumduman. There's only one God. And because there's only one God, siya lamang ang atong alagaran. Siya lamang ang atong sundon. Amen. So, if you have other gods sa imong kinabuhi, Brad, no? The God of, money, the God of power, or the God of your sa padang mga imong mga hobbies sa imong kinabuhi. No, mao na nga mawa usahay ang Ginoo, Brad. Correct. Mao na nga sa tong kinabuhi ba mo ta, Brad, kinsa magyud ang imong kialagaran ning kinabuhi. Some people, ang ilang gialagaran lang kaugalingon. Ngano man, kay they are self-centered. And being self-centered, Brad, they become very, very selfish. Yeah. A self-centered person is selfish. So, kung ang imong kaugalingon, may consider nimo nga the most important being in this world, no? And there is no more other person nining kalibutan na kundi ang imong kaugalingong katagbawan, kaugalingong satisfaction, kaugalingong nimong fulfillment may magipagita, no? You're making yourself a god of your life. So, wa nay luna ang Ginoo sa imong kinabuhi. Wa na. So pananglitan, imong bahandi, Brad, no? No? Dakan kay na mga tao, Brad, no? They have no more time for God because they're so focused on their material possession. So no more time to go to church, no more time to pray, no more time to do good for others because they are very fixated on the things of this world. As if, no, ang ilang bahandi maunay labing importante at you become batawag nato, Brad, mamahimo kang usa ka sulugoon sa imong bahandi. Instead nga ang bahandi may mong sulugoon, you become a sulugoon to your bahandi. Nabali na noon. And remember, if your money becomes your master, that master would always be a bad master. Yeah. Muna, Brad, nga kanang sa itong kinabuhi, Brad, atong ginahinaw kanunay nga we only have one master, and that is the Lord. Yeah. So all other things in this world or other mga concerns kalibutan, Brad, subordinate lang yun na. Subordinate. Sa labing importante nga Diyos nga maoy atong alagaran ning kinabuhi. Yeah, may number Wala one. ilain pa. Amen. So, ikaw, Brad, sa may imong mga reflection based on this statement of our Lord that you cannot serve two masters at the same time. Correct gina, Padre, no? Kay og ang Ginoo dili sentro sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, Padre. Focus lang kita sa ato ang trabaho kay kini ang alang nato murag secondary na lang ang ato ang pag-ila sa Ginoo kay focus ta din mo nay Father, dili wala ma fair sa atong tagsa-tagsa ug galingon sa pagtan-aw kabahin sa Ginoo, kabahin sa ato ang tawhanon nga being a steward of the Lord. Kay lagi sa ato ang simbahan na may giklaro mo gina sa atong simbahan nga unahon gyud ang Ginoo, unya secondary ang ato ang kini ang Brad, kanagingon sa ebanghelyo yung ato Ginoo, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So ang Ginoo may unahon nimo pagpangita niya kanang uban, Brad, secondary na sa atong kinabuhi, no? Mo na nga nining kalibutan, Brad, daghan kay tag mga matupa, daghan kay mga rivals tong Ginoo. Ngano man, there's God nga matupa in the book of Exodus, siya lamang ang imong alagaran, di ba? Yeah. Ayaw na pagbaton og lain Dios. Kay usara mong Dios o siya lamang imong alagaran. Yeah. Okay. So tungod kay usara imong alagaran nga mao Dios, busa imo uni mang Ginoo nga imong the ultimate master sa imong kinabuhi. Yeah. Busa other things, no,
other concerns sa atong kinabuhi, subordinate lang na sa labing importante nga butang, dili kay tawag butang, importante nga being sa atong kinabuhi nga maong Diyos. Amen. So mao na siya, Brad. Ang karong panahon na, Brad, no? Going back to your observation, Brad, mga people of today are so preoccupied with their own affairs, man. No, that to the extent that they forget the things of God. Yeah. A lot of people are so concerned with the things of time that they neglect the things of eternity. Yeah. So some people are so focused on immersed sa mga material positions ng kalibutan na to the extent that wala na sila maghunahon na paglaing importanteng butang gawa sa mga butas kalibutan. And that is very dangerous. Nga naman, kay lagi sa atong ingos makadaghan, kung kana ang mga butang nining kalibutan mo ilabing gipakabathala nimo kay gihatagan nimo kinatibukan na pagtagad, no, all your time, all your energy, all your resources, no, naarag yun napunting diha. So that is very dangerous, because you are making all these things as your God. And it becomes an idol. Yeah. Nga ako nag-isulti, Brad, because just lately, before we come to the studio, I have a very close friend. We have a very long discussion by phone. Sabi niya, ako, Padre, I am a very busy person. Ako sa ginan, it's good to be busy. Yeah. So, mo na nga. Wala ko anang ubang mga butang, Padre. Wala ko anak sa kong pamilya. Ako nagaling na neglect akong pamilya kay tungod na akong trabaho. No, sa akong business, akong profession, kung saan professional. He is a very matawag itong successful businessman and professional. Yeah. Yeah, he is an architect by profession, and he is also a good businessman. Yeah. So most of the time to us in office, most of the time to upon just feel dito. Yeah, and he find baton pa niya fulfillment sa iyang himo. Yeah. Kung niya, how is your family? How was your about your life? Yeah. Wala ko yung panahon na Padre, bisag kung galingon ko, delikado kayo na. Bisag kaya kaugalingon ko, no, I have no more time to my family, I have no more time even to myself ko. Yeah. Ako nga siya Isultihan. check dahil delikado ka na. That's wrong, that's bad. Yeah. No? Nga naman, you cannot continue going serving your own self. Yeah. And you become a master of your own profession and of your own career, in your own business. So, kinahanglan yun, i-balance nato ang atong time o ang atong priorities atong kinabuhi. Yeah. Like God first, no? That is always the thing. The number one. God first. Second, no? Ang atong kaugalingon, atong family, and the people around, etc. etc. Yeah. So, mao gina, no? Mao na gina ang uban nga, mao na yung lifestyle sa ubang mga tao, Brad. Ano na process, no? Of being so preoccupied with their own affairs, Brad. So, they are being carried by this bulog sa ilang profession o sa ilang bahandi nga nawad ay luna ang Ginoo sa ilang kinabuhi o ang ilang pamilya. And that is very bad. Okay? So, I hope that we're able to guide our people that in everything we do, balik tayo sa inyo, Brad, no? In the letter of Paul to the Colossians, sa misang unsang butang atong pagabuhaton o isulti, buhaton nato sa ngalan sa Ginoong Hesus, sa ngalan sa atong Ginoo, pinaagi kang Hesukristo kayang anak. So, mao na siya. God first, ourselves second, so, and also other things in this world, subordinate lang na sa atong kinabuhi. Amen. Salamat kayo og itong mga televiewers, padayon mo sa pag-ampo, padayon mo sa pagserbisyo sa Ginoo, ayaw ninyo i-neglect ang ubang mga butang, no? Labi na inyong pamilya, no? Ang inyong kaugalingon, no? Og yan ang pagiha, makapuyo ka mong hapsay nga matang sa kinabuhi. Ginoo manaka ninyo. Manawsab kaninyo. Nalangin kayong Diyos mga hustanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Dahil ko na itong Ginoo. Salamat sa Diyos. Praise the Lord.